Lockdown phade da phi puthot hamra nangkang school kang puthu Hamren Rongsopi along SOPD pen RIDF scheme atowara krongtin MLA Dr. Rongpi Kelangcharida Ningkan nerkep pen kiso ke pangji sika tok BP kiso ka chelangjia phan KAAC CEM rok hanga phan kijutsi aning ka chetheda Kardom pini karbing long life prime tama birta long pen nilisami Julie Baby nonarjik tha birtang ton pen Assam angkang school pen college hai hui phaikuni ni phai hini pen kangpu ponjia phan kapang dagalong Hamren Rongsopi arluta ongdunga school ingpu bontanglo Damtang Preni Paikrate Roxy Arni, Assam State Okpran Kelang Lapen, Kacharlia Hin, our Pukedenga Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Kapang Dakpon, Paikuni ni Pai Hini Pen, Uthot, Kaya Teng, School Kang Putu Japan, Hukum Kito Alam Toy Tengsi, Government Lapen Private School Do Anta, Kang Pon, Cheng Tanglo. Nonamat, Nursery Ingdeng Isipen Ingdeng Hini, Anparta, Ingdeng Isipen Ingdeng Poan Kacharli Klim Sumara Tuma Phanke School Ingpupon Pelang Pini Karbiang Long Life Pen Kahomri Damahut Hamren Gov Higher Secondary School along Ingdeng Trok Pen Athak Kacharli Klim Sumaratum Aning Arong Pen School Low Kacharli Tulong Apot Kachi Hok Amhang Clark Chen Chansi Tekpon Long Halapu low than bangatum pen Jasimet COVID-19 na keso kangdang kaphere me me puthak cherok tok ke dodun penajok school ke bang tim somardo anaphan ri ke pachar sam ke do aja kache pahilo school hemarlo loge thane sek mahang kache diba pe kache dibrep jia phan than pachini Sarkar pen ajuding kluyathi puthot kachale aphan RD ki pen school kangpu ponalong Thangnat akisung mate COVID-19 na keso pen kache tong kabidet pen ke jok bomapot mesen pen luthan ponlong bom pupusi ning che thealam the luthan rabang Jonathan Inti lapen Sanjoy Datta dumpen pherangkiang no che thandun Tips given by the government of Assam, we are maintaining social distancing and we are putting on masks so that we will be able to prevent the community of coronavirus. So we are doing our best since the school has reopened from the 2nd of November 2020. Kacharli andeng tina tuma phanta apor ke hoda tengsi mesen pen lothan pon bom lokuta pachini No November 2nd November por amar ei bidyalay khul khaise aru ami government or guideline mote jiman khini koribo laga ase protocol bilag ami mani social distancing mask wearing sanitizing kote keta ব্যবস্থা amar school ফলো পৰা amar বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা সব ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমি সকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু টিচাৰ সকলে আমি এবিলাক মানি চলি আছো আৰু আগন্তুক দিনতে আমি এই ইনষ্ট্ৰাকচন বিলাক মানি চলিম বুলি আমি আশা কৰো আৰু ভৱিষ্যতে এই কৰাটোৰ পৰা আমি যাতে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিম Penangala school along bangke osomar apia po tum pen kachuning realam thepena jok asap so osomar school ga chetoidun jum chetsi thekpon long Hamren pen Daniel Inghi Karbing Long Life Sarkar ke chare atum kelang pachingbar pon pedera jok Duaramla constituency kaparlo Jasera temen teronarong arara tumke piniarni anta lang me tobar lapen seika chelanga hem phudun de delo Kedu kelak arara tuma phan kangthur ponjia phansi anutin rat chare asonga tumta akemang padoponlo Laso tengsi rar aswa tumta aphongtin kilik setame vote jogdunsi esonma eson arat chare asonga phanke sarkar pachari dunlo Tangte piniarni rar aswatum ahok pet pen kiduk kisung pen jogloma ahok langdamlo pulote kiduk atum dugare lapen ke plangatum plangare rason sit hekdamlo tangte nangli komara phansi ke chok che jongdamji Sarkar atum kelang pachingbar pon pedera joine ma mate kiduk aswara atum ame thang ke chok che joine lo Kiduga soara ratum ke gari motor nangji pupe
towar me lang se ke chilang hem lapen school do anta chok la sobar sai anta piniani sorkar atum pachetang pon thekthera bangki ningduk memi Lason thak thaksi Duaramla constituency kaparlo Jasera Tementeron arara tumta Piniarni lang me towar lapen se ke chilang hema mohor thekdun long le detlo Inglong apuchong kedokok bang suarong laki am tereng pen kahilo kilometer ner kep sose setame towar pi pen kilometer ke thom sose ekeng pen inglong arlok arlu nangji jo parni ada tar kibu keleng chot pen hemtun kachepang reng bang suarong along karbiang long life pen kahomri da mahut alang litum kido kisung alam nang pachini duna tengke lang me towarabar sai kabidara jo nilitum penang an kisung chechak nanglo athe ningkan kang thimta kachileng kisung lapen kangting siringsi do thak bom nanglo nilitum la da kisung bangke towar pen danglok towar da sung pilo pen itum la bozar ki dun la pen la son kisu ki chepon la huda chibu nangkok ke bapon nangkok la son na kisung la son phupon piglok thang thang benta nitum towar da cho hangdun ulo aja sida pinyan da towar bang nang pipe je laso alam buthak nitum phan kinang sot lage karbiang long okol la dang nitum jasra alam de delo towar je pla pla dim du piglang la dang nitum pendang lok kadu we tum tala so towar bang lage kinang sot lo si sarkar him denta la paredeng pon pamina im pusi ni sarkar tum phana suning ri pon lo abatai batai ta School hem do chit setami do page joyason mandedlo athe kedam tang lockdown aprang benta thanbang hiteswar injai school hem chewangwe laswa joini nilitum osomara tumke kecharli ana thu tikuk dun lablo lasila pusona thanbang aphan ke asayar buben ingthan petsi anut kaprek athanbang aphansi nangtoy nang jiputa alanglitum ke hang padopon school do mabe school ke do pusita ama store bang ladak nilituma rong la lockdown na phang men dala so master bang ke apudong he no ne so ne class nang guru re la pen alang kai long ke bang sakuri ke long le se kaning ri alang le sakuri long long ta duty chi claim kle histo soring jai te soring jai kona soring long lage sangsuki kampur lang le bang hedi la mane sakuri claim ja kaya muni ke le bon lage alang li bang sakuri ke long le si aneng ke oi alang le sakuri long long ta diuchi claim ke la sona munir mate la sona master ke mate la sona munira tum phan ke lage tumarong long pawe det sikinai lu mane akaprek kan bang senang ko la pen sakuri pawe det sikinang lo son tum han ga anwan ka cicine bang la News X report Karbiang Long Live Rong robajo akrong tin atowarta mesenang jipu Assam Sarkar tumpen matha ponsi SOPD pen RIDF scheme Legislative Assembly a constituency tin alongta SOPD la pen RIDF pen towar pen danglo ason kaching thora sai dengponlo Lasonsi West Karbi Anglong District MP Hamren Rongsupialong Member of Legislative Assembly Area Development Schemes pen Kiramtang Surihini ra Krener Kep pen Krisir Keba Parman Hamren Rongsupiangkang Akrong Tinta Gari Motor Kacheleng Punjia Phan Ongdunga Scheme Piponlo Lasonsi Rongching Don pen Danger So Kidamatowar Fishery pen Hamren Civil Hospital Kacheleng Atowar Chinthong Block pen Tirkim Kacheleng Atowar pen Danglo Kaprek Akrong Along Towar Selamponlo Kaselam pontang atowar along kimi kahino kapatini ja phanpura kiramtang phaikuni ni phai ke thom arni lakha ingkoi vothat langso MLA Dr Mansing Rongpi kelangchari damasai dengpon Bangso ahud KAAC board chairman barim Lipson Bay Krishna Prasad Sharma Hamren Municipal Board chairman Birenti Sopen Danglok penang an cherok to araratum chitong dunpen sai kiklem kimi kahino kelangdon pedo Halapu Hamren PWD Road Division hin penta SDO SO lapen SE atum chetong dunsi adimaklong along Japonsi MLA Dr Mansing Rongpi pen kipipon MLA ADS atowar akrong tin peklangpon penang anadim ke tarpang thek ketar kawe he hoyadim anta ketar pon thujia phan MLA Dr Mansing Rongpi pen lamtoy pitekang ning ke ing sam lo la kam mang ke non ki pia ting pen ke klem ke tang si ke ong lo sta la an su sim me na ye polo athe pilo ma daga bang ke
metang adim na kui ang pen daga kontraktor dun daga metang adim a kontraktor dun sige klem ang selo to si labang bunon kita memu chop ni la son ke klem abang to akimi rak rak lo hutum ke klem tum kita atangkata ki pita ke dole de ji kaljo ke dol phupje phasila thaw tangka pilo akam mangke lapen memu chop ni pu Hamren pen Daniel Inghi Karbing Lok Live. Non malom so dihina mo phan birteng tonic sinang. Karbi Anglong Morningstar FC will be back again from 8 November 2020. The Premier Club will be celebrating its 12th Foundation Day at its own campus ground, DP. Football lovers can join the Blues. Dihina mo phi puthot birtar juthik lana Socheng Thenta constituency ke parlo Inglong arlo kedo Sambiti terang arong amekar Babu rong piachor Sika tok bipi kedamtang ningkaner kepen keso ke pangjia bangphi keso ka chelangjia phan KAAC CEM tuliram rong hanga phansi aning ka chethedam Bangso apir thealong madu setami rengdok rengni pensi bangso apir thealong kidodunjia phan ining ke hangdo Rengdog rengni pensi hemrit echor iruk esomar pen ningkarong pensi boche sonsedo ningtung bonta pirthe wangtang lo pulote kiso kyun ipen danglo kidu kisonga bangki chechak nang koklo lasonsi Socheng Thenta constituency ke parlo Inglong arlo kedo Sambiti terangaro amikar Babu rong piachor Sika tok bipi kedamtang ningkan ner kep sosepen kiso kapangjia jo pinangana kisung pensi chechak nang bomlo Sika tok bipi inut kekan kilun thek serabang phi bonta kopai kelangno kiso ka cholong lo ga jo chu thek the jun thek the si nang do koklo kiso ki meji aphan penang an se chilang damlo bonta non pu anta akiso abang miun edetlo Karbing Long Life and Hajarong sido Socheng Thenta constituency long Sambiti terang rong amekar Babu rong pi alang dak pensi denarong hajarong Sika tok bipi pen cenci dulu alang litum cenci do dera phi ningkan net kep chubuchi dera phi kisu kopia kisu tong cholong lok ne injin su ta memelo chungkreng joy der lo chu thek the jun thek the aju ta ming jang thek the dam boy kisu amasya bang ta chungkreng la bason lo arapi koiro eson sinang mandel lo nin sutu mimilo so marda belang lapen nono mat ke ningkan ner kep on 2020 en ningkan ner kep lo ke su telana loksi kedamtang apor hod KAAC CEM tuliram rong hanga hin pen kisokyun e atuma phan kerapon abirta Karbiang Long Life along thek long si tebok het kedo Karbiang Long Life phirangki bikrom terona phan hangsi Sika tok bipia kiso puthak chethan pom Thekere bang sinamon tor ho e lopeng pho ni to lopeng ta pho lo lampi padam ni lampi ta padam lo e hemang ta si ka kli ni ko si yun su the na he an ta klem er lo e lopen te lang no thekere lo khan si hang ni ko lang no thekere kan ta pakle ni an na pakle ni an ta kiso bang ni ni Lasining kaner kepen keso dara bangphi Sika tok bipi keso ka chelangjia phan arideng along noya isita kabedera jok KAAC CEM aphansi kerap kelongjia phan kijutsi aning chethepon
jongsi nangra ponun e pulote doktor hin penle kopini kithia ing prim nang pira nang pavedeta choklo posi kiswa bangphi aning ki dukpen ningje pon lan pin ke su abang phi non ke ultrasound phanda tangka kabe pen abi chi pinang ji abi ke nam ji phanda poisa velo tangka maha velo ase lan pin ke su ngahut karbing long live fancy ki jutsi nang chwa kha son si nang mandelo la si alang li stami pirthe du ning tung pirthe chu boche du ning tung tora lok do pen ahe mari chelang tung non alang li so der masi kisung hectic lo ase carving long ari chulo carving long thomas council cm sar tuliram rong hang phansi masap so vet sikai ni sikai thom vesta minang kra parjir bek nang ji pusinang chuning ring dulo denarong pen bikrom teron karbeng long live Sapapani Area Baptist Fellowship Thi Hekpen SABF Angkang Lakhijan Baptist Church along Hido Hope Prayer and Counseling Center Mate HPCC Ningkan ke thom ke chok arni kero ki pia mai katalon pon Keramdang phai kuni ni phai ke thom arni ada por phai kri isia por pen kapang cheng pon mai along Lakhijan Baptist Church Dikon Kangbura rong pipensi mai che pahem phupon bangso ahut Kangbura rong pharpensi alohi kapachinia sai dengpon lo Jai mek ateng pen mai kangpwa lun si mai cheng pon lo bangso ahut aning karong alun pon si arnama phan kiru pipon तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य मेरी है शादी और दूर हुए मेरे गम यीशु तेरी छाँव में रहूं Lapusona pora hud arnama phan ke panong pon adan chirung pon si dana phuthak ananterang pen arnam ardom si arnamare deng hotai pon lo Lapusona por hud associate pastor Januel Hansa hin pen si kero karcho amayalong arnamalam jumesen pen than par jupon Bokajan pen ananterang karbing long live Bini prime tama birta ki lapan sikan tonik lo domi thak mi korwang thu